إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله وصلاته عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى اتقوا الله تعالى في أقوالكم واتقوه في أفعالكم واتقوا الله تعالى في قلوبكم ونياتكم فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما حكمة لكم من الفتن في الدنيا ونجاة لكم في الدنيا والآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Isang litibang puji tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya.
Salawat iban salam papanghu natu kanungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iban pa mga ahli niya, kaluharga niya. Iban pa mga kasahabatan niya. Iban pa kataan simya magad halimpa niya. Mga mamas sa mga hudaakang Islam. Inna min a'zami ni'amillahi allati an'ama Allahu biha ala ibadihi ni'matul aulad. Mga mamas sa mga hudaakang Islam. Punna tuud indeng hama nga salag-gulag-gu ni'mat. Yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala pamangaipun niya. Amuna in ni'matul aulad. Amuna in ni'mat anak. Fa innahum idha salahu. Punatu di mga kaanakan mga mamas sa mga hudahang Islam. Bang sila'y ni di mayaw. Mahinang sila amal ibadat si mga kamaasan. Di magkapugna. Sambil papuas yung kamatay nila. Masing-masing amal ibadat ini dumatong maun pakamaasan. Sambil papuas yung kamatay nila. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan inqata'a anhu amaluh illa min thalath. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila law niya matay inanak Abu Adam manusia mabuktu ingkatan amal ibadat. Wairuun na dumatong matukan niya palang kubul. Illa min thalath. Wat malaingkan hatu parakan. Illa min sadaqatin jariyah. Wat malaingkan bangin tawiyaun nakapagsadak ka siya sin sadaka jariyah. Nakapagpatindog siya masjid. Madrasa. Nakarayaw siya daan. Amuin katang para kalalagyan si manusyahinan. Sadaka jari. Masih-masih tu dumunggu dumatong-matukan niya palang kuwul. Unama. Ikarwa au ilmun yuntafa'u bih. Atawakan ilmu nagmumpaat kaya panghindu niya. Nang Hindu siya, nagmumpaatin ilmu ang mga manusia, intiap-tiap manusia, kimawa sin ilmu yung himinang, nakabahagi siya si karayawan, dumatong matukan niya palang si kubon. Dua, ikatu mga mamas, si mangudang Islam, aw waladun salihun yad'ulah, atawakan anak marayaw amuin mangingin doakan. Dumatong matu palang sin kubol niya wasing kamatay. Amal ibadat sa lag-gulag makatarbiya kau anak mahinang tao marayaw. Akan nalong si mga ulama rahimahumullah la yasbiqannaka ahad. Ay ikaw tuod nagpauna. Bisan kan siyo, tumarbiya pa anak. Ay ikaw magpauna. Huminduha anak kung magbasa Quran. Ay ikaw mamaya, kaunahan kau sinduha yung tao. Huminduha anak mo, mag-memorize si Fatiha. Ayaw. Sawab amal ibadat, tumunggu pakubol mo. Bisan kau niya matay. Di magkabugtong mga mamas sa mga daang Islam. Bang di mayawin kaanakan,
Magbalik in natija in result, kataan maun parwamas. Bang di mayawin kaanakan, mag-addad na parwamas nila. Magtaat na parwamas nila. Magarihil na kamumpatan parwamas nila. Hindi hadun niya dapat padlaw akhirat. Amuyat tulong si mga ulama in pag-ianon ni'matul awlad. Amuin ni'mat anak. Amuin makatawang kaymo, makamumpaat kaymo rin di hadun niya dapat padlaw akhirat. Inanak mga mamas kay mangudara mga Islam. Al-awladu zina. Zinatul hayatid dunya. In kaanakan mga mamas kay mangudara mga Islam. Ini kay ingin-inginan, kay ibukan pangari-kari rin di hababaw sa dunya. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya. Impangata iba singkaanakan insilaini zinatul hayatid dunya. Pangari-ngari di hababaw sa dunya. Maka jari ini ikasud sinambuk masulka. Maka jari niya rin sab ikasud palaw mapinar ka dyan. Bang di niya matarbiya sin tarbiya Islami. Akan na lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwaya al-Imam al-Bayhaqi. Laong niya قال ابن عمر رضي الله عنهما لو ابن عمر رضي الله عنهما أدب ابنك تربيها إن anakmu فإنك مسؤول عنه hunatod lang na ikaw yan asubuhon ka sin Allah subhanahu wa ta'ala daw akhirat atungod sinanak mo ang iyon. Mada adabtahu wa mada alam. Pang muna tarbiya, ibang kiyahinduan mo sinagam Islam. In kaanakan mga mamas na mga udakang Islam, amanat, pag-amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ta'diyatuha kama yuhibbullahu jalla wa ala. Nasuway mo hitunay in amanat, biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maun paaba ka mo, suway mo hinihitunay pagkawayaan kalasaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala jalla wa ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala dia aknya kamu hipatunay in amanat mau kapagtutunayan. Pagkawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabubutangan. Ado kay ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Daw sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamulong niya mga bariman, ayaw niyo lang niya hinayata. In Allah subhanahu wa ta'ala, iban si Rasul niya, iban hinayatun niyo in amanat, kaya pag-amanat kan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay kaya ingatan. Asabiat mga mamas, sa mga udara mga Islam, nakalando in importance parwamas sinahambuk bata in pagtarbiya niya
Sawabin dua maas sababun fi salahil aulad. Sila na ini isabab sa lagbu-lagbu ikarayaw sinakanakan. Wa huma kadhalika sababu raisin fi fasadihim. Demikian yang dua mas mga mumas sa mga ka Islam, sila rin sa impunto sabab sa lagbu-lagbu bumangi in mga kanak. Akan na lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niyo yung hadith si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law niya ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra. Wairun law niya piyag anak dahil habang sa manusia bang sa jin. Buat malaykang piyag anak sila kaakam Islam. Bimaning kata piyag anak ini piyag anak sila kata na alaw akam Islam. Faabawahu yuhawidanahu wa yunassirana. Sa hasabab sinduamas nila amo yakin nahin ang sabab bang may nagkahinang Yahudi kanakan. Nagkahinang Nasrani kanakan. Wa yusyarrikan at awakan nagkahinang magsisirik in mga kaanakan. Pasalan sinuno? Pasalan sindua maas mga mamaas di mangudaan Islam. Sa ikarya salin nila Muslim. Piyag anak kalaw sin ka Islam sa kimangi in kaanakan pasalan sin mga sila kamaas. In kaanakan mga mamaas di mangudaan Islam. Au nahak nila rendika tanyo katan. Au nahak nila harwamas. Siyabot sin mga ulama. Di mga sila kaanakan nag-au dua hak nila harwamas. Muna-muna. Hakun. Kabla wujudil walad. Hak. Away pagimwa. Imbata deng halong tiyan. Away rong papyagan. Ikarwa hak, simbata, singkaanakan, harwamaas nila, hakun ba'da wujudil walad. Hak, puas na piyag anak imbata. Yari na hadun. Mari kita pagpanagnaan hak. Simbata, supaya kami matarbiya sin tarbiya Islamiyah. Tarbiyah pengindo sinakam Islam. Hak hawairu papyag anak kibat. Unin hak ni halong tiyan pa. At tawakan wairu pa kau nakaasawa. Wai pa kau nakababana. Aw na hak sin anak mo unkin. Muna-muna niya. Husnu ikhtiyari syarik salih inda zawaj. Muna-muna hak sin anak pamaas niya. Subay niya para yaun impakpi niya sinlimbangun niya asawahun niya banahun niya. Subay niya piun marayaw mga mamaas di mga pang Islam. Akin sin anak katutan. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'a li arba. Pag-asawahun law ni mga sila kababaihan, asawab sin upat para ka. Muna-muna, lima liha. Ang mag-asawa, hasawab sin pangal ta sin babay. Dayan in babay. Tangaal ta in babay. Taga business in babay. Asawab yato iasawa niya pasalan sin pangal ta. Muna-muna. Wali hasabiha. Ang mga manus yang mag-asawa, hasabab imbaba iyaun barbangsa. Sabab imbawa yung barbangsa, big family, kakilahan. Iasawa niya, hasabab si parakala. Wa jamaliha. Ang mag-asawa, hasab silingkat simbawa iyon. Iasawan niya,
asawab silingkat si bawah, kialingkatan si. In ikaupat niya walidiniha, aw ni sab mag-asawa, asawab sin pag-aram. Asawab sin dayaw sin pag-aram si bawah. Upat parakal, amin yung paglawa mo si mga sila kausukan. Nalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqfar bidatid din taribat jada. Pi anyulong niya, in nag-aarama, baba in nag-aarama, amin tulong niya in hikarayaw kanyo, hikarayaw sin kabuhin niyo, sin paghula-hula. Nag-aarama. Bisang bukundayahan, bisang bukong malingkat, bisang bukong barbangsa, at kala imbaba yan nag-aarama, amo yan inipapi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sawab amo yan inhikarayaw para sa at mga sinakausun. Pila na sa dayahan nagbuhit ta, hilo ala impikilan. Pila na sa barbangsa, pila na sa malingkat, turugan, wayroon da nag-am, sawab wayroon da dito, ingkasanyangan mga mumaas tayo mangudaaram Islam, yari ha pag-arama. Yari ha baba inag-aarama. Yari ha usog nag-aarama. Suway ni mami, parayaw ni pagpi, simbabai, sinusog asawa mo. Magkatarbiya pa anak niya. Parayaw, simbabai, pang magpangasawa kanya, kitaon niya bang uning pag-aarama sinusog niyo. Amin manghindukan nila sinahakam Islam. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim. Banglaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw dumatum maun kanyo usog magpangasawa pagkaanak kanyo, tardawna dinahu wa khuluquhu. Nagrida na kamu, kiamuhan kamu. Si pag-aaram masitaw yung marayaw. Lagi aula na yung akida marayaw. Impangadatan marayaw. Pasawiju. Paasawahan niyo yung inanak niyo ba? Pabanaan niyo yung anak niyo. Kausok niyo. Wairong niya na ng pangalta. Wairong niya na ng durog. Wairong niya na ng barbangsa. Baila taf'alu. Bang niyo at kudi hinamon, di niyo tayo maunin tao yung nagpangasawa pa niyo, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim. Aw jumatu fitna sa lagbu-lagbu hababaw gumi, wa fasadun 'alim. Fasad sa lagbu-lagbu, kamumulaan sa lagbu-lagbu. Biya na si magdako, biya na si mag-agat, biya na si magwi magbana. Ininikatan, wayroon ini mga mamas na mga udang Islam. Kaya suy-suy rin nga zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pa mga kasabatan niya. Sabing pagtiyawin suway ka ng pabay. Bukun mag-akad inikatan fitna. Lamu din rin hapag yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim. Jumatun fitna sa lagbu-lagbu. Bang nubitay mawon. Inusog yan ang manghindukan yung si pag-akad. Subay pi muna ha. Sin anak ama niya mi in ama niya si bawa imaray. Nagdaraan. Bisang bukon na malingka. Bukon na daya, bukon na barbangsa. Amot din nagdara kasan. Malagpuin daw imay ng singkababaihan nag-aaram at nakapanghati pagkaanakan nila. Akan nalaw si mga ulama an-nisa'u masani'ur rijal. Yung mga kababaihan, sila yung paghihinangan kausukan. Magbuhain kausukan, pasalan si kababaihan. Pagtarbiyan nila. Al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari, amin nakahinang kitab, Sahihul Bukhari, Asahul kitab ba'da al-Quran, was-sunnah. Sarayaw-rayaw kitab, wasing Quran, amo na yung Sahihul Bukhari. Isu nagtarbiyakan niya.
Nahinang siya biya tu alim dakula. Hina niya. Imam Syafi'i rahimahullah. Nahinang imam sa lagu-lagu madhab. Isu nagtarbiya kanya na inang sa imam. Hina niya. Ya Ahmad ibn Hanbal. Rahimahullah. Hambuk madhab sa lagu-lagu. Isu nagtarbiya kanya. Hina niya. Karena long ya Ahmad ibn Hanbal. Law niya hafzadatni ummil Quran wa ana ibnu 10 sinin. Biya memorize long nahina ko ka ko yung Quran. Ummul kuhang puta ko. Memorize na imam. Ina niya, nagbatoy. Wa kanat tuqidhuni qabla salat al-fajr. Pagbatiw na ko lang nahina ko before pa sa bayang fajr. Batiw na ko hina. Biar biya. Nakalawagin ama niya sa rayo-rayo baba. Wa tuhmili ma'al wudu' bi layali Baghdadil barid. Paso anak kulong na ina ko. Sintubig. Ipag-ail ko. Banglong ni Baghdad. Inhula Baghdad mahagpay. Mahagpay. Paso anak kulong na ina. Bang manak makapag-ail makasabay. Watul bisunil malabisi. Watul bisuni malabisi. Sa talong Imam Ahmad. Badyo anak kulong na ina. Kutiyatakaman. Bang mga rika ito. Yahanger-hanger na. Imang badyo. Bang masuk na magsambayang, asupayat tamungan ninan. Pagkatuon pa masjid. Thumma tatakhammar wa tataghatta bihijabiha wa tadhhabu ma'i ila masjid. Ang palong niya magtabon long niya, maglukuhin niya magtabon, sinhijab niya, ang paniya kulong niya dahon matto pa masjid, libo di baitina anil masjid wa li dhalamatit tariq. Sebab long nin bahay na mo malayo pa masjid, ibanin daan long natigid. Ahmad ibn Hanbal. Asab sinina niya marayaw nahinang sa lagu-lagu iba. Al-Hafidh Ibn Hajar. Hafidh Ibn Hajar sa lagu-lagu iba matug kitab na hinang niya. Isun na yun ang sabab. Sabab si magulang niya bawal. Abay. Ibn Taymiyyah rahimahullah. May tasyanay ng alim dakula. Sabab sinina niya. Pag nga nang itehi. Biyari alaksan. Biyar biya sila. Sintarbiya. Sinahakam Islam. Amayatin muna ha. Sinanak parwa maas niya. Away roon pa sila piyagaan. Ikarwa niya. Ad-du'a bi-dhurriyyati salih. Amo na indaran kita nyo mga doa, bangman kita nyo dihilang anak panubo sinallahu subhanahu wa ta'ala panubo maray. Daran mo doa sa bahayang at tahajjud kata para ka. Law sinallahu subhanahu wa ta'ala hunalika da'a Zakaria rabb. Biar timpiangin doa Nabi Zakaria fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uninian niya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bukulong na Tuhan namu, Tuhanku, dihilya kulong ni anak. Marayaw, bunat udlong na ikaw sangat makarungog si doa. Darat ko mangin doa. Ini katunya at-tasmiyatu indal jima'. Subay kau manuksub susub-subun, babasahun bang kau sumuog na pasawa. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam tafakun alaih. Lau anna ahadakum idha ata ahlahu qal. Bang sadjalong niya inhambuk day kanyo. Bang siyalong niya sumuog na pasawa niya mamung siya. Bismillah. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtani. Ini doa kaingatan dan singkatan amuin nagpaka-asawa. Fa in kana bainahuma walad lam yadurruhu syaitan wa lam yusallit alayh. Nabang niya ito naman sa susuksugon niya ito.
ampa sila ianugharaan dihilan sila Allah subhanahu wa ta'ala anak, waktu yan, di na siya mamudarat si syaitan, iban di siya kapagbayan si syaitan. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'd. Inyat to siya puntan nyo kain ng mga mumas kay mangudakang Islam. Hak sin anak paruamas niya, haway roon pa siya limalahil maripadun. Mari kita nyo pahikarwa. Hak sin anak paruamas niya, hawak to siya limahil maripadun. Piyag anak, unin hak niya. Siyabot si mga ulama rahimahumullah, muna du'aullahi bisalahil alwalad. Pagbuksak naman pasikahan sin anak mo, subay mo panginduaan subhanahu wa ta'ala, pangman dumayo yung anak mo yun. Pangman may nang alim, pangman makamumpa at haarang Islam. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala, waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Dengan mga pangindua, utuhan ko, andu dayawa kaku, impanubok ko. Ibanin ako, magtaubat matun kayo mo, magbalik matun kayo mo, wa inni minal muslimin. Ibanin ako, dengan hajumlahan si bangsa muslimin. Suway mo panginduhan maray. Labi aula namang lumag ko anak. Daran mo piyanginginduhan. Bukun bang kauduwalan, pamungan mo ay agin anak mo. Inyat to di manjari mga mamas, di mangudaa kang Islam. Ikatan dua, siyapot si mga ulama. Dahil nga mga surut si dua at ay mausin Allah subhanahu wa ta'ala, subay inhipangin dua mo maray. Bang inipangin dua mo patay magpamago siya mangi, inyan di tayo mausin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tayo mausin Allah subhanahu wa ta'ala pagkataan mago siya dua nila patay mangod nila mang. Buat malingkan pahambong taon. Bisan pamangi indua anya tayo mausin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na indua si maas pa. Bang siya dukalan na anak niya, yanon niya piyak mulkaan. Ibang pasingkay iba ng bisyara mangi. Inyat tukatan tayo mausin Allah subhanahu wa ta'ala mabilang niya tudua. Akan na matuod ka anakan, wayron di mayo pasalasin bisyara dua asin mamaas niya. Bang kaudukalan, panginduaan mo dua, bang mandu mayo yung anak mo. Bukod mo pamumong. Bukod mo doahan mang. Ametin mo naman. Ikarwannya, subay mo nganan, in anak mo singan marayo. Bang siya piyak buksak na pasika. Asubaya di niya hikasipo. Di hikapang baba-babakan niya, di hikapang pangudyo-mudyokan. Nganang mo singan marayo. Na sahaba, ibang pasingkibanan amon marayo. Bukod mo nganan mangi. Ang kaibanan mano siya nganin dakabu. Ibang pasing kaibanan. Na ini mga mamaas di mamuda ka Islam di manjari agama. Sa taingan ang takdir ang effect niya pabatapat. Ang effect niya pabatapat. Akan na suway mo siya nganan singan maray. Hakit to sin anak ko tayo. Sa atay ni katunya rahmatuhu warifku bihi fit ta'am.
Subay bang kau dumamag sa madya anak mo, para yaon mo, piya kikita minulong mo, piya kikita milasabkan. Bukod mo ya underestimatein anak. Bukod mo ya babain anak. Pananamon mo si paglasam. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, along ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wairu na kulong na nakita manusia sala-sala sa ulong-ulong ang mga kabataan, hakaanakan, malaikan amo na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa takya riwayat din sabdin ka na Aisha radhiyallahu anha qalat law nya qadima nasun min al-a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Olong nga di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam mga Arab. Faqalu inari nila Rasul sallallahu alaihi wasallam atuqabbiluna sibyanakum. Law na ya Rasulullah, in kamo law niya, pagsiyumon niyo law na yung mga kaanakan niyo. Law si mga sahabat, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, na, oo law na pagsiyumon namin, kaanakan na mo. Faqalu lakinna wallahi la nuqabbil. Law si mga Arabiyat, ang palaw niya kami, wallahi law na di na mo pagsiyumon yung mga kaanakan na mo. Dalam si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma amliku in kana Allah naza'a minkum ar-rahmah. Nadi nasalong na ikabalik. Maon palang pangatayan niyo, inulong pagkabata-bataan bang yan liarot na sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ka. Pagsiyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil kaya riwayat ni Hasan ibn Ali, pagsiyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhi kaupat niya, subay, pag matuyuanin anak, hinduan sinaagam Islam, dakon magsambahayang 5 waktu. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam daakan yulong niya yung mga kaanakan niyo magsambahayang haumon nila 7 taon. 7 taon pa. Ibanat na magsambahayang. Ang paindi ka ito, mga umbata-bata sumambahayang tarawih. Maong pa masjid lang, dito ka mo lang nyaro. Bukong biat yung Pangindo sinakang Islam. Yung Pangindo sinakang Islam, pasapon mo rin doon yung bata-bata aray mo. Bangman, di manghiluhala. Bukon mo pa rin ito naruro. Suway mo ipakita kan nila yung pagkatan. Pasapon mo rin doon. Bukon na ito Pangindo sinakang Islam. Di mo pa ho, ninanak mo pa masjid. At tawakan langon mo yung bata-bata. Sawap mga mamasi, mangudaa kang Islam, buwasin mga sila malalaas. Bang sila mapatay na sumublikan nila bang bukong kaanakan nila. Na bang di bisa maingat magsabayang pamasjid. Di bisa makakita sin jamaah. Uno na inaakam Islam. Uno na yung Panghindo sinaakam Islam, puwasin kamasa. Di Rasul sallallahu alaihi wasallam dia, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Daakan yung kaanakan nyo magsambayang 5 waktu ang mo nila 7 taon. Ipara, pawag pa masjid. Pagkitaw. Wadribuhum alayha wa hum abna'u 10. Na papalubakan na si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaanakan ang imyabot na ang putahon di pa magsambayang pa masjid. Papalubakan. Im mga kausuhan, im mga kababayan na pamahibayan. Sabi sa bayan, para kala dakula sa bayang 5 waktu.
aminin hak sinara Islam puas si syahadatain ditumindu ginara Islam bamdi hitindu lima waktu sambayang mga mamasjid mga daang Islam. Wairun ka riwayat tengah zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa zaman si sahaba, pa zaman si tabi'in, patbaw tabi'in, au muslim di magsambahayan akan naong piyasuy-suy dito wala Saudi awak tunak na nasiya tinambok alim au nangasubuk tao Pilipin. Ida sahal khabar panginipun nalin suy-suy. Laung na ya Syekh, uno laung niya in hukuman si muslim di magsambahayan 5 waktu. Na ajaib inambok alim na to. Kublaan, nakalandoy kub. Nanungtong siya bangaw na hadith au suy-suy au riwayat au muslim di magsambayang 5 waktu. Yubla, mayroon siya nakajawab. Sawab, in antara si muslim iba si kafir, amo na impaktinggal si 5 waktu sambayan mga mamasi mga udaan. Dan na bata-bata pa, ipapaanag si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa farriqu bainahum fil madaji. Sa suway mo, pinigun na kapagtutukan bang sila miyabot ng puno. Inusog, iniban niya, usog halawang bilik. Imbawa, iniban niya, baway halawang bilik. Sa tumag na haong mulyan, insyahawat si bata, sinabukta. Sa mga mangudaan Islam, suway rasab Hinduan, mga kaanakan, muna amuna impact tauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun na sa lagbo-lagbo. Ikahindo sinambuk maas panak niya. At tawakan wairun na sa lagbo-lagbo. Ulong si maas panak niya. Amuna inhinduan niya. Inanak niya manauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababing tauhid, siya using kata ng malibadan. Di tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ng manibayadat bang kawirun na nanawin fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biakan Luqman al-Hakim siyabot halam sin Quran wa id qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman al-Hakim kunin agin niya siyabot halam Quran. Kaulong ni anak ko. Nagpatungtong siya pa anak niya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ayaw ko tulong na magsakuto Allah subhanahu wa ta'ala bisan ang sulat ko niya. Inna syirka la dhulmun azim. Huna tunin pagsakuto. Inyan sa laku-laku pang-anyaya si manusia. Muna-muna fa Allah ta'ala. Iban maong paginhawabaran niya. Amo na yato isalak-ulak ikahindo si maas niya. Si maas yung kawataan panak niya. Biat mga mamas si mga udaakang Islam ipagtarbiya pag-anak. Sumay tarbiya ang pabalikon. Papanghindo si naakang Islam. Sawab bang di magbalik muslimun papanghindo si naakang Islam. Di iyon sin Allah subhanahu wa ta'ala kahina doon kanil. Sa di larutong sin Allah subhanahu wa ta'ala inbuga sin kufar kanil. Di mana di na mamuga kanil ang kufar bang sila di magbalik pa panghindo sila ang Islam. Mura-murahan mga mamaas siya mga daan ng Islam mataod pa mga kahakakan sa natitiw din waktu tanyo murah-murahan papakbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang murah-murahan rizikian kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala anak marayaw panuhok marayaw ibang rizikian kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala taufiq apagtarbiya pagkaanakan damikian rizikian kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin marayaw tanyo muna ang ginawa parang tanyo kahinduan tanyo sinarang Islam damikian mawang pakaanakan tanyo ya'lamu ayyuhal muslimun
إن الله جل وعلا قال قولا كريما فبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته ثم ثلث بكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا ذرية صالحة طيبة يا الله يا رب العالمين اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا الله يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقيموا الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ولا تختلفوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.